Helo, Eirian yma, a dyma uned 9. Mae uned 9 yn bwysig. We are looking at the past tense. In uned 5, we learnt mi nes I, mi nes di, mi neithoch chi. Now we're going to do the rest of the verb gwneud in the past. Yeah? Felly, ar ôl fi, after me. Mi nes I, mi nes di, mi nath o. Mi nath o. He did. Mi nath hi. Mi nath hi. She did. Mi neithon ni. Mi neithon ni. We did. Mi neithoch chi. You know. Mi neithon nhw. Mi neithon nhw. They did. Iawn. Felly, we use this to say what you did. Iawn? Da chi'n cofio? Mi nes I siopa. Okay? Mi nath o siopa. Da chi? Mi nath hi nofio. Cofiwch y treigliad. Remember the mutation. Be di hwn? Mi nath o redeg. Be di hwn? Mi nath hi darllen. Rwan, nhw. Mi neithon nhw. Mi neithon nhw. Mi neithon nhw chwarae tennis. Iawn? Os da chi'n deud enw grŵp fel y dosbarth neu y plant, da chi'n deud be nath y dosbarth. A da chi'n deud mi neithon nhw ddysgu Cymraeg. Eto? Mi neithon nhw ddysgu Cymraeg. OK, beth am hwn? Y plant. Be ydy'r cwestiwn? Be nath y plant? Ateb? Mi neithon nhw chwarae pêl-droed. Iawn. Ymarfer. Ymarfer. Be nath hi? Mi nath hi sgïo. Be nath o? Mi nath o smwddio. Be nath o? Mi nath o chwarae golf. Be nath hi? Mi nath hi hwfro. Be nath hi? Mi nath hi olchi'r llestri. Be nath o? Mi nath o olchi'r car. Be nath o? Mi nath o beintio. Be neithon nhw? Mi neithon nhw ddawnsio. Be nath y merched? Mi neithon nhw chwarae rygbi. A dyna ni. Felly, uned 9, mi nes I, mi nes di, mi nath o, mi nath hi, mi neithon ni, mi neithoch chi, mi neithon nhw. A cofiwch treigliad meddal. Mi nes I fynd, mi nath hi fynd. Dyna ni, hwyl am y tro.